Dobar dan i dobrodošli u Pandicin i Emicin show. Ja sam Pandica, a ti si? A ja sam Emica! Danas ćemo učiti kako se papa. Emice, reci nam, kako se papa? Gdje je rukica? Gdje je rukica? Gdje je rukica? Julius! Daj ti nama pokaži kako se papa. Može? Njam, 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 Ma njam. ne, kako se sa žličicom papa? Njam, 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 njam. Sa žličicom. To te boli. Niš me ne boli. Hoću papat da vidim kako se papa. Ma veknu da ga boli. Emice, Ne, bere se. ne penjam se, ja hoću naučiti kako se papa. Daj nam pokaži. Aj. Pokaži nam kako se papa. Sa žličicom. Emice, evo to. Čekaj. Čekaj. Polako. Da vidimo sad kako ti papaš sa žličicom. Ali to ćemo na šov. Pa u našem šovu ćemo to pokazati. Kako ti papaš sa Ne, žličicom. ne to moramo uzeti. Što moramo uzeti? Pa ovako upat. Širu, aju, vetim ja sam Ticica. Ema nije Ticica. Ja sam Ticica. Emice! Emice! Vidimo se u sljedećoj epizodi. Bok!